wakati unungari jihurao ranzida haruma ya wizara yaho omsomu wa taifa hele suala la heze bursu zaho wanaziuni wendeleao haruma etsi ya Maroko ranzi domkonsi wa Paris raisi wa he daula ya tsanganya ulimwengu matajiri mizensi nyanzani mwe Komoro ili utsaha ezentine matajiri wa kilimwengu waje wasaidie ye Komoro ranzia bona abaha ye daula ya Maroko ichitamka mafwaka ka lifunguku la hao husu omkonsi wafanyishi hapari ranzi tarehe mengo miraruna mwenjao ujai tarehe 2 ya mwezi wa Desemba aziuzili na 10 na 10 na 20 afwana yabona abaha yetsi ya Maroko wajitamka harma omkonsi huo yabka lifungula hao wajorenga baksusu la harma omsomo wajojadilisha ze bursu ya hemiva yonsi pia ili ye mwana mkomoro ya hundani na ustarabu na msomo ujoshinda ujeurawe majali mbali na mbali ya he Komoro daula ya Maroko besharanzi hale wa usaidia ze bursu harmaiti ya hatu unika wanazioni sha omkonsi huo uja sababu daula ya Maroko waenjeza kabisa ze bursu hauzinika wanazuoni wa hensi hatu badala ya bursu zaka 50 ziwasili majana maili na jana na mengo 8 omahaunu urijunda oranzida harma ya wizara omahaunu serikali ya Maroko wa dungu mkataba nemi aliwairenga baina ya hao neti ya Komoro unwaha ele jadwa bimana listi tsayu isaikaziwa mabashalie jana na mengo 8 na watano ngwaendao wahundane na misomo ya juu wanazioni jana na mengo 8 na watano wanu mabashalie wanunga ruhamba wanude ma elite wahundana na masio omahaunu wendao harma etsi ya Maroko ele shirika la Athena lilioranzida ya Hamdana la vaminishi wale daula ya Komoro omahaunu ili wapange msafara wao wanasijana jana na mengo 8 na watano ngwambao ye tarehi ya homjansi ho no ulibaye biye no fanya formalite itarehi ya mfumsanu inu ya maulurilo niyo na hunu wizara ya homsomo wanzi hao banu ya uka e dernier délai ikazwa lelo mardi eba ekai mnashoni haratera kajashinda ya tekeleza ziwajibu za eba bongo tolala huno moronika na bursu yungejo msoha zinu bursu za mahamitsa wodushashi mahamitsa mbongo de yasomesi wa bure yalaziwa yaliwa yaangaliwa hata msomo wa hijo utini eka harate ne dati ya lero yinu ebabo kajalatsa ze faida ziutajiwao harma womsomo ngaliangaliao ukaya wamwenda wasome inyambao génie civil ma ingénieur wahati garandisa uranzida ba usiha
maingenieur wa hatu wanu wafanye génie civil wasi washashi shari ndanzara ngali ngarundao ya ukaya wahe medicine ngarangalao wahe medicine bimana de madoktera wendo wapangwa waje madoktera médecine générale ekana nanzara ngali banu gwa usita harmachana na 85 jana na 85 wandu wa msu zinu école za msomo wa juu zinu institut zinu université zonti pia ngazitundao harma yoroba ya huwana siuni jana na 85 haulekeza usikwaja na rijungu ranzida hiyo Athena voyage kaulindo shirika la kubaliwa ni daula ya Komoro lifanye package bimana lihudumu msafara waho wanaziwana wanu wanazijana wanu mabasheli wajoula waho numoroni ranzile tarehe 12 ya mwezi wa Oktoba na tarehe 14 ya mwezi wa Oktoba hawishanshi heluha ya Kifaransa bandi yangasi harma ye wizara ya umsomo wasisi ndi abantu dono. Pour le voyage des étudiants, c'est l'agence Athena Voyage qui a été choisie. Les étudiants sélectionnés pour bénéficier de la bourse sont invités à contacter cette agence à Hamramba, Moroni, en face du Palais du Peuple, à partir de demain. Il nous copie la lettre d'invitation, il nous copie la passeport, il nous copie la carte de vaccination. Il doit contacter Haraka Hauka Etarehi Yamuson Ndainu. Etarehi Yamuson Ndainu, inde se telefoni za Athena, inde tarehi Yamuson ye ministère ye wizara ya habari za umsomo, indi wabao. Le dernier délai pour les dépôts est fixé au mardi 27. Sayo, Nahula agence Athena Ngwambao dès le 28. Nguna yehe ya yenshi edaula ya Maroc izidi haini maha hautekeleza usanda mhu hamanda hume na yeshi edaula ya Maroc na yeshi umshirikiano na weshi umshirikiano ulio baina ya nchi ya Maroc ne daula ya Komoro he manufaa yanu hori yao nao manufaa mahu na womba Mwenyezi Mungu wachao zinti nyansani mwe Komoro zizidi usaidia ye Komoro harma miso Muhammad Ndainu ijo uruhusu emwana mkomoro yajue yabasauhe harili